تەماشەوانی نهێژە گرێدای ڕەوشە تایبەت یا دیاربەکرا ڤایرۆسە کۆرۆنا هەروە گشتی ژیا باکووری کوردستانی و گرێدای ڤایرۆسە کۆرۆنا دکتۆر هالی سێرلیکەیە ئەندامی کۆنسەیا ڕێبەربریە یەکیتیا پزیشکین ترکیش دیاربەکری لەگەڵ منە سلااو دکتۆر هالی سێرلیکەیە تو بەخێرە هاتی نوچەیە کوردستان 24 دکتۆر خالص دەستپێکی دەتخوازم بپرسم نها هاتە راگەهاندن و 205 کەس لە دیاربەکری ڤایرۆسا کۆرۆنا کەتی هەنە هەروەها دیاربەکر وەکی جەهەکی هەری مەترسیدار لە تورکیە تێبناوکردن گەلو ئەو هژمار و ئەv مەترسیاش بۆی دیاربەکرێ تێدەستنیشانکردن تو بەڵانس ناو دەهەیە گەرە شتە وەربگرن دکتۆر خالص بەێ وەژی وەکو نوچەیەدا هەنی زمان بڕاستیژی دیاربەکرێ ev nexweşên şewba koronayê derdemên dawî gelekî zêde bûne mixabin ji ber ku ev rewşa asayî piştî yekê hezîranê pişû da daha zêdetir bû mixabin li Amedê yani heta dawiya Gulanê li Amedê rewş daha baştir bû çêtir bû lê piştî wî nexweş her ku çin zêde dibine ew tiştên ku hanî ziman ew 2005 kes niha yên ku li nexweşxana dibin tedawiyê dane ji bana jî 20 kesên wan rewşa wan giran e mixabin heta niha jî li Amedê li Diyarbekirê 54 kes mixabin pirîjê ji wan ê ku temenê wan seriya 65 wan dane jiyana xwe jî dest dane yani wexta ku meriv lê di nêrê niha Diyarbekir di nav Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê da nüfusa xwe ji sedî di do ye lê belê ew kesên ku bi şewba koronayê ketine ji vana sedî 5.6 li Diyarbekir'in ji ber viya jî yani li Amedê di gor ciyê dilekê zêdetir nexweş hene mixabin ev jî derxê holê ku gelê me dibe ku daha zêdetir baldar vê zêdetir دکتۆر ez dikarim wêyekê bizanibim nirxandina te çi ye ji bo çi ڤایرۆسا کۆرۆنا زێدەتر لە هەرێمین کوردی li Kurdistanê belav dibe li rojavayî Tirkiye kêmtir belav dibe gelo egerên vêyekê bes tenduristîne ev warên pêbendiyên sosyal û kombûnên zêde û ku di nav civata me de jî got mirov zêde guh nadê tişta dibêje ya ڤایرۆsa em Kurdin em bihêzin tesîra van tişta jî tune ye gelo sekna sosyal girêdayî ڤایرۆsa koronayê elbette mixabin gelê me bi rastî jî ew tiştên ku em dixwazin zêdetir baldar bin bi cî nayînin lê belê li gor me dibe ku em gel berpirsiyan nebînin divê derê de yani rayedar raya giştî zêdetir dibe ku li vî warî da kar û xebat bike zanistî di nav gel da çê bike û gel pê bawer bike ku ev nexweşînekî gelekî giring e li cîhanê benabî û mixabin hin kes zêdetir bandor li ser wan çê dibe û zêdetir jî mixabin dimrin jî ji ber vî jî dibe ku ew hişmendî di nav gel da çê bibe lê belê li gor me rayedar ew tiştên ku ew tevdîrên ku gerek bata wan tevdîra bigirtina evana di destpêkê da hinekî girtin lê belê bi lez û bes ew rewşa asayî destpêkir û zûtir çêbû ev ji ber vê sedemê jî ev demên dawî gelekî zêde dibe yani ew tiştên ku hûn dibêjin bi rastî jî giring e yani gelê me tiştên ku bi çavê xwe nebîne mixabin baweriya wî jê tune dibe yani ev çi ye ya êdî bes e yani hinkî westandinekî heye êdî hêla derûnî da jî dibe êdî yani hatî rewş hatî asteyekî ji ber wan hemû sedeman jî dibe ku ew sedem bin ku di nav gel da gelekî zêde dibe دکتۆر dixwazim wê pirsê şte bikim niha jalî Tirkiye ve gelek caran tê destnîşankirin birê ve birên Tirkiye dibêjin em gelekî serkeftîne di têkoşînal dijî ڤایرۆsa korona de di dinyayê de keşme baştir tineye hin alî wisa di nirxênin ku di rastiyê de ne wisa ye niha Tirkiye van berpirsyarên Tirkiye van gotinan dibêjin ji ber ku tirsê nexne dilê geştiyarên Ewropa û cîhanê de ku bikaribin werne Tirkiye gelo rastiya vêyekê nirxandina te divê babetê de dixwazim bi rastî jî ev ya xalekî gelekî giring e yani ti serkeftîneka
ترکیه تنبد ویواری دا یعنی چینه ویروس یکان نو در کت لوی داره نو بو کس قد نظام لوی داره 80,000 کسی داما نهال ترکیه بخور ترکیه و باکوری کردستانی 186,000 نخواش کرد نجواناجی 5,000 کس جی مرده یعنی تس حرکتی نکی ترکیه دویواری دا نینه براستیجی یعنی دکاربون daha زیادتر سرکفتی بونا هنی که دمکی درنگ ویروس جهانی بلا و پاشی هات ترکیه و باکوری کردستانی یعنی هن دبی آماده کاری باشتر باتا کرن گل باتا آماده کرن لی مقابل ترکیه همو پولیتیکایی و همو تشتیم که او تف دگرن لگوری آبوریه آبوری وانش بر که گله که قلسه همو بریار نل گوری زانستیه نل جبوی که امبیجن جبوی گله نش بوی وانه برجواندی گل زیادتر نپارزم برجواندی هر دوی چرچوه ده دخوازم اشته بپرسم بریز دکتر حالی سیرلیکایه نوها وکی دکتوره که جن لگورا اتیکا جواتی و تندرستی جن نها کسیم بری و بر اید سلاتدار روشا آبوری و جیانا مروف گواگو دگرنه دست گوه بدنا روشا آبوری و جیانا جواتی گل کس نگرنگ به نرخاندنا وی وکی دکتر تخوازم اشته بر بگرم تو چاواد بین؟ براستی جیان هری تشتکی پیروزه یعنی سر ری دنیای جیان پیروزتر جوی باشتر دبی که من پیشی همو تشتان به نکو آبورین پیشی همو تشتان به پارستنا جیان گلکی گرینگه وک بجیک شیش خو به شب و بروز جبوی که کسان بپارزن نخواشینا و جبوی که نمرن نخواشینا بوی بیات هف دگرن جیان جبوی ما و جبوی هر کسی جی گلکی تشتکی پیروزه براستی جی اف 5,000 کس دبو که جوان هنه کسان نمرانا یعنی او کسی که مرینه حسکریه هنکانه دیو بابه هنکانه خوشکو برای هنکانه یعنی پرچه یک جوان چویه براستی جی یعنی بله افتشت اب نخوشین بلا بیه جیهان دجی بیات کوشین دکین لترکیه و باکوری کردستانی ام دوی باوریه دانه که او تبدیرین که ما پیشنیار کربو او پیوندی که مثلا یه رایدارم به مرا بکرنا لگوری نه لگوری آبوریه لگوری شرط و مرجین زانستی با حتا تفگراندن جوان کسان دبی که هنکی ناو مده او کس جیانا خوش دست ندانا یعنی هم دوی باری دانه جیان تشتکی هری پیروزه یک کس جی ام بکاربن بپارزن دبی که او ام پیشی همو آبوریه وان ببرن مقابل ترکیه دکتر خالص دخوازم بزان پیشنیارات چی یعنی دکتر خالص سیرلیکایه یعنی هفولاتی دوی چی کاری بکن که اوجی نبنه گفک لی سردردورا خواه بکاربن خوشی بپاریزن جواتا خواه بپاریزن نه همو دویران هر دری همان تشتان دبیجن هم دبیجن یک جه ما بکاران نماسکه وقتا که چون جه کلابالق دبی که گله ما دو پوزی خود بگره دوی واریدا گله که هشیار بین نمخامد لامدی وقتا هم در کون سوکو باش کولانان دوان در دا گله کس دوی واریدا مخابن وی تشتی بجینانی یکم هری گرینگ اوه که ماسکه بکاران نماسکه نه یاد دیاجی یعنی وقتا که چون جین کلابالق جین که امبیجن گرسلی هبون وان در دا دبی که او مسافه ناف ان هندک دمتر هبه یان سیاجی پاکوجی براستی پاکوجی نش بوی شب با کرونا جبوی همو هن نخوشین که در باست بن گله کی گرینگه یان هری داویج یان خازم ویا بیجم جین کلابالق یعنی جین وقت تازیه وقت جین که ام بیش نشان لیکنه جین که به هفدورا ام عبادت دیگن او جین گرتی گله کی تعلق کنه یعنی او نخوشین کل آمدین آنا بلا بونه پریجید واجی آن دار کنه جین که گرتی بنجیب دوی که گل نچیکه گلک سپاس اندام کنسیار وبریا یک تیاب زشکین ترکی دکتر حالی سیرلیکایه کش دیار بکری ترکلم